final for Category 1 ponies. First to go, representing Sweden with Separino. Swedish rider Julia Hallberg. He comes with a total of 20 penalties. 4 for the first, 12 for the second, and 4 for the third round. Altså ind i finalen her kommer de jo, har reddet 3 kvalifikationsklasser første dagen, så reddet de 2 runder under holdkonkurrencen, og så ind til finalen har alle 5 runder er jo tællende for ponyerne, der i dag rider. Og allerhøjeste niveau her, 135 cm op, er banen målt op til. Okay, hvem har det der? Jamen, A wonderful start of this final with only 4 points down for the Swedish rider Julia Hallberg. 72.19 seconds. Next to go from Denmark. Den første danske ekvipage ud i finalen skal ikke blive hende ordentligt. Varmt velkommen på hjemmebanen. Anna Edgjell og Anna Vejlsby. This Danish combination of Anna Vejlsby and Angel had a clear over the first day. 12 falls.